Mpesa ndio lodo makaindo ningwe nenge ode minda zake ndembe nenge bandie ya ku pe mundu umwe uwisi kana mina isupported mbandi yako kote mingi muno mina kamuna weta wangosi da roi ni mndeleba ya muthanga mbaka yange meda na yadie bata jimoleta wanda one yard we mulinge toa mwana ongero akitati bado zinondeleba muna onge weta waloti bado zinendeleba na transit pe muna onge wako weta wa Ben maitha umeta kalawa zikwanza ni support wako munene sana ndetheti sana pendelewa engeta wa Mongela bado nendelewa ya transit muna ongeta wa Joshua wa Ngong pe makai yange maba mulongo garage ni mobe ya Kiteta Tires namu na mbaka ba yethio kwa Mark Spares mateza spares yangali yani makai makwa nainge muno na iwe ukali mbandi ya kuyelingeletwa na be mundu lilikana umwe wa otamie okay ngiazi be umwe lilikana wa ndemie labuda kwano kwano no ando ne mana wano maza zezimoka na mundu huo kwano kwa kawaida ntomeo wena miaka jana na miaka 26 oyude wena miaka 26 na kumatwa na wena miaka jana kumatwa na miaka ele wana miaka ele yeah baba ndugu yona in future miaka ngite 5 yugite na wadi ni wisi wendi yo windu kaneta wadi ndugu kueleka oyude tena veze sindi yeah ndio yakaniasyo oyude tunambe ya memory ndio yakaniasyo yutwe yindwa twengaleko ya YouTube anaini alame anjambikisyo ndala munkwenda mekwenda ukona ino mwithianie YouTube wadi wa unya yeah ubangite ato okay mbango wako tata mundu dino wa wini mbango wako yu nenda amba boost channel chakwa cha YouTube kila nicho kita wandome o Master Kaju official Master Kaju na ni kanjo ya KNGU yes KAJU JU yeah KNJU yeah Master Kaju wewe ti uniki Kaju maanisha ka junior inaenda kuongeza wako likangoma ni nemu nini so gele ando membeta ka junior so gele anika Kaju you ubangite ko boost channel cha YouTube na ano ki boost iwe ni nyoma mashabiki mwa subscribe na kwa channel cha waketa wandome o Master Kaju official wali YouTube subscribe like na we comment pia whether ombaketi muno ninge na yunge wa CD ni na thelile bandi no banga banje mbanga actually matuko thandatu weekend yo gete nena chale ke ba driva bandu beta wa club 204 kwa Mutheu county club 204 kwa Mutheu yeah nena chale cha kwa meyo ba ina likito asani kada so na mashabiki nena muthoche inyonde mundu yote we available kana mundu utono mek nena muthocha nende kwa alame kwa asani ngomona namba ya simu ni kana support ya kwitha nele kwa appreciate sana lakini uketho umeki kubika we muthoche sana kwa moko ile lakini wewe mundu utatha we ngona we okanjunia na nye no nende muno at least andu maunga mena mbandi ya kunundu wambe wanaka wambe yawadhi ibu wambe yawadhi tena muno yes wewe ona nita jaunda ambusi ayene go lakini nenge kendo kiuma waza witha nambandi yeah na wina meyo nenge ne yesu together to fundraise oyute yokita okombo yeah oyute ka okombo aminika okombo meyo na kukomba meyo ku challenge muno challenge mune tamnyamu nenge yuko bongo gathano wambo kombo meyo ngili 5 sio genge omebe kuma balale yone thaiba mpaka kuloka thigina ona yuki uno challenge pia unumbeze izino siko ondo netha no kungamio kindu kingi yuo ongela ma expensive ukombwete kila kintu wethe yani bena sara nene muno so yule ngokumia nena chale matuko thanthatu November ni wa thanthatu we ukite aya adiliva club 204 kwa Mutheu na tukakona wathi mwingi muno bau
ni modhenzi yokelango modhenzi ya oba ayeka utya kila tudhinzi ya weta ala mama dengele mene inge maka sera munotu makwa maunda makai meka lendi dikwa je makai ma kwa suota la anga makeda ba makeda bo asu na inge mononda na tala na weto wala na lilika no kwa wakati usi inala mega mola wango wathi maikone tabethi na no boko ngio na bien dio usio koba kabisa miaka 5 yukite wiona ba miaka 5 yukite ningona nele kwetha nikunite bya musio muno nundo angelete giru kona ningwamba ukwata emeiyo muno makai meketie koko muno sana ta group yakwa ya WhatsApp nini ambapo na kwa bado niona meiyo kadhaa na meiyo kuombola so wewe ano kuzuizi ele nyao ile ngezi letieli so ningwe ni op miaka 5 yukite ningwetha ni mbe muno ndo tani na meiyo na ngale ya kuwe meiyo ina bandi yako either ani strong na thoko mine na moya ani matema umamba matema ukaomonze weba tima no ko monde o ndo na banga we dio sumo ko mya butondo we ba ko ma kwa maima ya ogede ya ni mondo ne sing weekend na banga we ne ze ondo baide wende tambati sia umuna we ndanzine yu ile ondo no kila mundu no bula na sia na ngedu ina sia mpaka kwacha na iwe ziwe we stand in wangita ya nyeba yuali ne menete ono mwe yugire ne kwezi imbadi ne mbinge muno so nyele tu ingoma yani muno tu wewe aimo kunie ba mundu wewe kunie sia mwini fulani akakona sia keni be ngio kona sia ke mangu be mwini wewe azenye nene dansi ne wadi ulan mbadila mbula na sia muno ne ndaya muno ne katito yule ya mazambiki magumeze tulikita wadi ne wandomeo nota to aliga on dansi ne fulani yangania ndo ne combine mbadila ne badazi yo muno pio ne siakwa na yubu bange ndo mashabiki ne momeba ameze kila mundu ukwenda nemo ko wani request wambia nenda wadi fulani ngokone yao immediately njana ngasa so ba yuadi ne menete ono mwe bora mundu ambie ngoni yokina okay nanye yu ba yu yani ko kubandi sio ndene nda ukambandi yo ndena ndo kumatia ya ta maima katibu yani ba yuadi ono mwe nakona pe ndo masi ya muno wende kwene katibu nyene wendo me okay twenda za simu ile itatu muthukezia ona kaumaza ni ona madhibyo na no tu kwenda ikulio yaku hasa akatone halo yeye halo twatinda neza taume twenena nao na gedha ka thank you ayendi dada madada asante sana wakumangana ndikwaze nikula kusungia halo ninyobani no ni wakwendu pyunta kani kenu kwesiya thank you sana sana zia ewa utuiwota uone na ba bendione ogandu mewe amunoela mewe mundu wa dineza maenda kwa associate nake katoza simu ya mwezo mundu azu angeto gitu iliviwa tuendete mundu oto asele yangwa halo yeye tatinda neza meru ni ziwe meru maua okay. You know when support na yo. Okay. Number yakwa ni 0721 605 302. 0721 605 302. Mondo yoto kwenda on support no on support with la number nesu. Number yakune 0721 katwa ndikombola we ano kama nagawe munini newe lo kwatewa 07
21 605 605 302. 302 mnyande ko unondo mundu endo mnyanda no ni munenge Yeah. ni 0721 605 302 Yes. asante sana nundu wa masa sio sia kusia request ya kwa mashabiki. Request yako kwa mashabiki ni mu support wathi wonde popote balawe na mwini onde ukona I need your support balawe bakuve na ke onetha tindo me onetha iweba etha we na support uto no munenge batoneka na ngai aka mwathima kinge YouTube channel na mu subscribe na mu subscribe mbako na ini alange tindo me weka no kenda we theto kelania wathi wakamba na itu aini tuendana. Thank you. Ikulyo ya mutangazi ndomeo timi kulyo obingwa ngo waesa kwithithia ibinda rimwe wikite mistake ni through esietwa kwithiana ingiweza kuosa mundu mukote isi nondu akwitha kumba ndini kana we bingiza oyundu fulani nondu wanguma na ndukakengane mistakes yekosekana aye niende imwe wenda imwe mistake yo imwe negie ni kutane yani ni kuthochwa ni mashabiki muno manguthi yoki wethe amwa ko ingita no te kwenda kwema waiba na kuna ndanzi Mombasa ando wenda wabombo nuni na yuma shabiki nondo wala kula kuthochwa kingi excitement yuna yama ko balance maisha na yama ko balance yola waimwa na mwane ko balance ninge na kila mundu no kete no elewa iso mistake yemwe na izi na kwandika misio kenge ni Yesu na waidi kwa mundu through leve ndiye zaidi la kwa mundu lakini kwa milwa kwa kwenda kwa hiyo la kwa mundu hata